Sin si bhacháirstean, fáilte a bheis go SpeakGaelic. Chomhór nach chail sin léoch slí tron tréisio in nise. Agus a hiúns go raibh tachairt mór a ha sin, sé cuddaman móra, big events, cuddaman móra, ceann chiicisk a program seo. Now, in the aftermath of a cuddam mhór, possibly because people have very likely been in high spirits, we sometimes hear the following phrase. Chaiad amach ar a chéile. They fell out. Chaiad amach ar a chéile. Agus get a bhís sin na cloin sin na hapar seo tuiris neo gas a na léir, go dearabh cha bhí sinne a dul amach ar a chéile. Seo na haróin. How to wish someone well on special occasions. Ach cúnig, go bhfuil sin gáil teosláin a fatig an ochcast. Calum MacIlleathain discovers an unusual practice which takes place in the run-up to weddings. And we'll be talking all about birthdays. Am a bháthair 60 bliana agus ha 100 bliana a ríchid. Nisha han támán cynnechuig the neachúnsaí jaldas a chiile, agus ha mi táhachte fáilte a chud Liam Lynch, a ha tíin a chéile. Nisha Liam MacLoingsich mar a únsaí Gaelic ha bicin fistraí ac am seo mit a dhéin. Sauna Dùn Phàrlain a ha bhruidhinn, get a ha fyrach an glasachú, códarí a chéile Chris agus do 50. Agus ha na neachciúil clasiciach an an orchestra. Cyrson a hánig chun na Gaelic. Ha acham an canan is cananim. Agus fa bich an Gaelic riamh chimichail orm, ha rúpic Gaelic agus Gaeilge ag maithe, mar sin chúil mé fachan na gad nuair a bhaid mé óg. Nuair a bhaid mé na bhruidhinn, fa bich an nara orm nach ró tuigse acham in an bheantain, neo in an áte, neo bhios an cámas acham na henne man seo ra. Jim príomh gáid an san de únsaí Gaelic. Thos mé bhfuil Duolingo agus an nuair sin thosig mé clásica naiche, Loine, a bharacéir sin raibh mé cursacan garit le somaróstic, Loin agus an lárach, ré an san an sgìreanach agus bha sin mágóibh. Agus an roi no bhéile furas de youth ruth an socialta a dhéanamh tra bhí na Gaelic. Ha tóir hachas an ná an glasachú. Mar exemplar ag an lochran an páirtic, gach seachcin bhí tachas an fíormha ag an CCA Strat Sochi Hall, gach míos crútha leis an skipa ceolalas crack agus ha iad díadach scanio. Agus ha isgabhfuil tríach go más áirichte ac a tain, a nín sé gain bicin mena sin? Well, sé neachciúla hanam. Ha mi na míle chlasagach agus ó sé clúchatar viola hanam cúideach. Ha mi na más an an tóir ifar jórsachan de ghópa chiúr, a bharacéir ceol solo, ceol úneach, agus ceol chámar, bí mi cúideach a clúch le imimeach de for Orchestral. Agus Jay an fachgolf neo an naffers Gaelic I Charlotte. Saun rút a rúk an cat an cúlan. Díadach sgas go bhfuil cat agus cúlan ann. Is déile a dhéirich tú. Wel taflet go mór, Liam. Agus cloiní sin barach fa Liam an ceann gadéis na a bhisa I rás cádarum. Ach an dráasta a bhfuil sibh díseal san tuilleadh Gaelic a bhríon. Maha, nach tá sí sin. Ha mi dul a háiseach le céist bhunateach. Jay hawn an cúdam. Well, it can be a reception, a feast, or a large get-together, and on occasion, even a concert. Cúdam is another of those versatile words which can be used for events where people come together to celebrate. Bí sin cúmal cúdam an móra san tachairt neo aman an móra nar bethe a chothrachuch, to mark or celebrate great life events or occasions. And examples could be a bhanais, a wedding,
bhanais. Baisteach, a baptism or christening. Baisteach. Or a ceòladair, a birthday. Ceòladair. And what they all have in common is a desire to congratulate. Meallanach a chuireadh. Meallanach a chud iad cúteagan. Let's stick with ceòladair for now. To find out when someone's birthday is, you could ask, Cúnne bhís do ceòladair ann? When will your birthday be? When's your birthday? Cúnne bhís do ceòladair ann? And to answer, we use the form Bí mo ceòladair iad. My birthday will be on. Bí mo ceòladair iad followed by the day and the month. For example, if it was on the 3rd of March, you would say Bí mo ceòladair an tres lá den bhairst. Bí mo ceòladair an tres lá den bhairst. And you can find lots of additional learning on our website about numbers and dates and how to use them. Now, having found out the date of someone's birthday, if you're on familiar enough terms, you could ask how old they'll be. To do this, you say, Déanúis a bhís tú? What age will you be? Or, how old will you be? Déanúis a bhís tú? And if they're willing to tell you, the answer should be Bí me, followed by their age, iad mo ceòladair. For example, if you're 40 on your birthday, Bí me ceòladair iad mo ceòladair. I'll be 40 on my birthday. Bí me ceòladair mo ceòladair. And if it's a special birthday, Codlachrí ceòladair, that's a ceòladair sóiríte. Ceòladair sóiríte. Nishe, nach éisisin rís ná chóirigh far a bhfuil ar canachin sa nunat a bríonn ar cudaman agus ceòladair brí. Meallanach go ríis, agus canmh meallanach go cíte. A mi dos gan cóirt an party rí. Jerry. Catch be in party agus cyrson nach bhios an. Bí an party tadhal chuan an in Canada. A ceòladair ma bhathair agus ceòladair ma fethir bice an dú. Gún mi thucha is chur mi meallanach gore. Déanúis a had. Ha ma bhathair 60 bliana agus ha cíte bliana a ríchid. Ha da ceòladair mórach an díseachge. Bí an cíanal is orst. Ha mi gan niúntrein. Ach, ha mi an dochas nach bí fata an gus an feich miad. Trí blian eile agus be ceòladair sgìrean. Bí o tríchid nach bí? Bí mi tríchid bliana a gis. Cúnne bhís do ceòladair ann? In critich tú ha ma ceòladair a choig go bhlá fichid yen dúlach. Lán an nolacha. Unfreisend in áte gá gása. Hou forstanach nach il do ceòladair in an nuaidh bhlá fichid sgìrean. Bé me tú meallanach go chud is brón a cúteach. En aan een dú a had de ceòladair sa. Ga naun. Ha chóirle upper ure haven go. Meallanach. Ha mi an dochas gon gabhúris an upper. Gan aan na húla lá a bhís mád ag macintásí. Agus, son an dachart mór a cháirigeach, ha sin get alle hors cúdach do charitin, sin copárti an sa flatach in an naich. In si go an? Smí a hic. Ach cúnig, go bhfuil sin gáil teosláin at do fátach an ochcast. Ha cúdam na colaiste a táisgrú a gceann uad a héite. Ha mín dochas gon bí Patrick cearsca leor. Bí, ha a bhís nach aine ras. Agus bí esan airí ar party cúteach. Seagan fallaf. Seag, han úne a ruiorn? Ha sí se go spatial. Tapalat? An dúlan bí na ginnichan seo frickarach ar son cuaram mhór. Cur son nach el féile gharst? Gan je féile go tín rúm sa itse rítir? Ha niliach dí spárs. Ach, seáil. Ó, bra gan úra, meldas cehat? Thucinn je chur taichrí Patrick gách. Macha seo lein.
And the huig sibh a bhórchuid gina bha Mícheál, Sophie, agus Rona a gra. Did you understand most of what Mícheál, Sophie and Rona were saying? Va Mícheál a brian rivaheth an Canada. Agus huirste, Mealladh Congratulations. Mealladh. Now it's not clear at this point whether he's just being polite or if more than one person is being congratulated. But it turned out that there were da chola mór, 2 big birthdays. Da chola mór for the family, as he explained that it was chola má bháthair, my mother's birthday. Chola má bháthair. And it was also Mícheál's little sister's birthday. Chola má feithir bíce, my little sister's birthday. Chola má feithir bíce. The genitive case, or possessive, of puhar, sister, is very different. It's peithir, which gives us chola má feithir. And it wouldn't be too long until Mícheál's own chola ceòladair, special birthday. Chola ceòladair. Rona asked him when his birthday was. Cúnne bhís the chola ann? When is your birthday? Cúnne bhís the chola ann? Did you recognise the date? Mícheál's birthday is on Christmas Day. One and Noldige. And there was another mealladh. Rona received a job offer. A good reason for a cúdam mhór. Jimmy ein éisteach rí bicinin chórig a bhíist. Jane se had. Ha ma bháthair 60 bliana agus ha cít bliana a ríchid. Ha da chola móric an ddíseachge, bí an cíanal is orst. Ha mi gan trein, ach ha mi an dochas nach bí fata ann gus an feich mia. 3 blianile agus be chola sóra jacatain. Bí o tríchid nach bí? Bí mi tríchid bliana a gis. Cúnne bhís do chola an? In critich tú ha ma chola bre a choig of lá fichid yen dúlach, lá na nolacha, unfreisend in áte gá gása. Agus inisise nach téitse na chéalaí Calum Maclean, a ha a bhí rannsachadh tachairt go ma amasach. I don't want to spoil the surprise, mar sin, chachan mi an cór. I'll not say any more. Or ha mi san sin ácail ag a héin. Coirsnachcin Bice na h-Alba, Scotland's small communities. Coirsnachcin Bice na h-Alba. Nach iad hábáoch, agus itálach luchtúris as gach cearní, from every area, as gach cearní. Ach an an cúidte coirsnachcin fiach Alba, ha cleachcíon neánach, strange customs, cleachcíon neánachachge mus pástaine. As na seachcanin Ronna fásaigh, bí nábíon is carachin, a glachcaigh fer is ben na bainse, the bride and groom, fer is ben na bainse, son in dùthchail, the blackening in dùthchail. An interesting Scottish custom. Oh. Eentje nog geriedef. Jé gírach an an dùthchail ma ha. Wel, me heit de huig biu et de gátoch le immig stu sgreffal. Ans na herrig far ville et tachairt gema tric, gai Liam MacLoingsich a huig mus te fáse, ach jé churéit Flúr, uien, trekel, scat en seilch, le Gaelic na was, hulik al banje, banje grot, vet tough. Wach, hutorien vallen scho, gus jach mi rui ach. Har of féimse pian, waar mi me geurgelach gus. Waar mi smaainig wat al aan mij, dus har is een prionnetje na misje de glut en jachkus en een, gus. Waar just smaainig wat daar jachen kan de fase. Gus mi zegt stoch, gul misje zelf gejaren scho, ach haro. Is je de garretje nog een scho? Ja, we gaan het je wel, ja. En zeg je we maken de gele? Gaat jach nog geforst nog gaat jach. Maar het was goed in je kool. Helemaal zo'n clown kun je gaan. Get wel niet in weg gaan. Ach, nog kon ik hem juist trailer. Er steun je kar uien naar hem. Er is fleurs, multon aan de meis. Ja, wie fjokkels. Wij koningen in je wat.
Gun chickif some bee, without a doubt. Gun chickif some bee had duach anasach. Agus Rutikin Michaler, somewhat unpleasant. Rutikin Michaler. Ach a haast imitoch kicht akamien. Maar how een doel rutin a ha dachtje a hat lorst. Kushana say duach a head. Nach bieg dahig na biar. Agus koos a hanik en klechkig as a hiert allemach. Kimmer de haasje. Ha mi a sirig jáliche. Maar hou a furach aan een skiere hoogel en aatjes een bie aan een alpe, no aan een eri natuur. Geut ik een fachke tu sjo a tachairt. Agus me gunnik kunnen mi gjaal al bed kunnen mi gjaal nachtjache as de gainje. Hi Sheila. Ha Sheila Young en loip steach Elphinstone ek al hij op een. Agus ha isje wie rannsachadh, she has been researching wie rannsachadh a chlechki ana sich sjo fjögna duge. During the 60s and 70s, it was called by some a blackening and by others a feet washing. But when you get to the 1980s, it's just called the blackening. When it was a feet washing ceremony, it was done indoors on the eve of the wedding, and the feet and the legs were blackened. Probably from about the start of the 20th century onwards, it moved outdoors. Once it moved outdoors, the sky was the limit. You know, you could pour anything on top of people, and they did. And do we know the origins of the ritual? Like many traditions, it's virtually impossible to actually find a source. So it could be ancient, it could be Christian. You know, might be some analogies with the washing of the disciples' feet by Christ. It could be pre-Christian. Who knows? Aper klechkig. Maar is trieke nu vis me a gionzachig mu klechkien agus mu traditionen, customs and traditions, klechkien agus traditionen, well, gaan heel more an kjal achke room heen. Usually when I learn about customs and traditions, they don't apply to me. Ach, ha mi a fyrwch an an balabig dùthchail agus na ben roots can torren Gaelic bossy shachat la bria hurricane well stoch can be duig fare gos a kutchach. Joy, stoch a gren root a shar, gun pass me, gun inche dogunje. Na dien sin ietsere Calum, or chorstige dum a wie ek een duig. Agus gaan jou meer soms gechéitje een mach in de gele. Agus apper kunt de Calum Gàidhlig feirtje na cleachcéan agus traditionen a hacking an an alpa. One phrase I hope you won't have to use too often is Ruthigan Michaler, something quite unpleasant. Ruthigan Michaler. We also learnt the Gaelic for the bride and groom. Fer na baintje is the groom. Fer na baintje. And ben na baintje is the bride. Ben na baintje. Fer agus ben na baintje. Agus cainigh gymfaisif na ffilmich yn gilydd e Calum an larich acin. Could you ddys am palchas dùn Phàrlain? Agus ma hasif y siddich yn tuilleadh taich, yfsif yn program sio le fóhíchtalen channel YouTube BBC Alba. Ha Liam códar iminisio, agus Liam chódar sin calamisid a brí mion tachairt íineach, an cóla te hen riamh muguh. Cha chóla mi dhéana riamh. Nishe sé curaman móra cusped a frógram seo, agus bíosa a clúich ag curaman móra íte. Bí mi a clúch ag tachairt mar Celtic Connections, no Bhés International Ghanation, agus Cymru cans to the proms, sa Gaelic. The proms. Na proms. Na promichin? Cwyw, na promichin awn yn London, good joke. Ma gyda'r. Cwrdd a orchestra yn, an sa byw y clwych? Mae'r tric bu mi y clwch leis yn Orchestra National Rigon na Halapa, agus leis yn Orchestra Symphony BBC na Halapa, good joke. Agus Jane Thatcher is mó an san do chlwychw y ddiaf? Chlwch mi awn yn
an hydro an glasachu, agus Murrayfield an Donation, agus tala Regal Alpert awn yn London Cwjog. Agus un sio mi un y fi clwych na ffile, jo. Cym yr hos i hw? Hos ich mi nyr fa mi 3 blian y giag hwys, agus nyr fa mi 4 blian y giag, chai mi gan Academi Regal Ceòladair Drama na Halapa, gach Saharnia. Se Conservatoire Regal na Halapa hawn yn ish, a fysam joy, ha mi chwsiensyn. Cynniac am sa un yn y session y fewn Cwjog. Chord yr yw'n sa gymor, agus a farach e cio clasagach fa wy fôr ac awn yn cio tradition ta Cwjog. Agus chai mi awn lan unia sy'n cêm yrymach ac Glyfa. Agus yn rho, cwrym hiw tachairt sórichte y glwach dara agus a chwr mian na dyn sy'n y fi na dùthchail proficienta. Chynnig mi an iler le Anthony Marwood a clwch an darna concerto Prokofiev leis an Orchestral Symphony BBC na Halapa an y piars nir o fa mi gyrach an ile atásachag hwg sy'n bwy fôr ar A byw eich yr clwych an yn cwrym yn Gaelic? Uwyd yn y GNF prosiect yn le cio Gaelic ys barstach Gaelic mar esiempel strúlig, call a rútsa, joy, ec a gemach yn cholais, agus prosiect asic colori Marianne yn Cwrig, agus yn ywys dŵ. Agus Jane Hammerson a ha acet, le dùthchail Gaelic agus le dùthchail ciúl. Fi yn dydach chotolig a fi comasach Gaelic na smocha clachtig san oper, san awnrachach. Ha mi gwy gach sydd agus le dùthchail Gaelic agus Cwjog le dùthchail ciúl. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Nisha, mis Lynch yn yorn leis yn rannsachadh, Jimmy ein bicyn yn chorwg a fa either Michael, Sophie agus Rona choet y bhios. A mi yn dochus gyn gafw rys yn ober. Gan awn y hwla la y fys mod ag mach yn tosi. Agus, son yn dachart ys môr a chorachach, hasing het alle hors kudig, de garretjen, chin coparty, aan zijn flatek in de nacht. En je gewoon. Smie hik. Ach, König, gewil je gal jaslaan je te vatek en Orchestral. Ha kudem de kallasje het taschru e gaan oe de heetje. Ha min dag is gyn bi Patrick Kjarskeljar. Bi, ha y fys nog ein je rash. Agus bi esen arier party Cwjog. Sjagen falaf. Sjag, han unje yr uiorn? Ha shisha go spatchal. Tapelat? Yn dŵl yn bina ginich yn sioch frickerach son cwrym fôr. Cyrson nach el feilje gorst? Gan yw'n ffeilig y trin rwym sy itcher itcher. Han jullie echt die spars. Ach, siawl. O, broken ure, meldes kehat. Michael congratulated Rona on her job offer, and in hoping she would take it, quoted a well-known Gaelic saying, Chamaun a hula la, it's not every day, Chamaun a hula la, that Macintosh holds court. If is mod ag Macintoshich. Chamaun a hula la, if is mod ag Macintoshich. Which means that an opportunity like that doesn't come up very often. Was Sophie agus Rona a gulbachach mar ha, son an tachairt mór a choharachach, to celebrate or mark this great event. Son an tachairt mór a choharachach. But they had another cúdam to attend before that, where Patrick was playing, and where they would be a golf joch sláinte Patrick, raising a glass to Patrick. A golf joch sláinte Patrick. Rona joked about Michael's jeans, asking, Cyrson nach el féile gorst? Why aren't you wearing a kilt? Cyrson nach el féile gorst? And Michael's response, although I'm not sure I agree with him, Chanil féilig I tjín dúmsa. I don't suit a kilt. Chanil féilig I tjín rúmsa. But his new shoes were a talking point, with Sophie using a phrase
often quoted when someone has something new. Mealdas ceòladair. Enjoy and make good use of them. Mealdas ceòladair. Agus cainigh gymfaisif na córians yn treisio an láirich lénacin, le tar sgìrean da chananach, bilingual transcriptions, tar sgìrean da chananach. Here's a reminder of some of the things to look out for when discussing numbers in Gaelic. An toiseach a rih a ga. Remember that with a noun, a ga becomes da, the noun lenites, and it takes the singular. Da chu, da hui. To dog, to house. The lenition also runs through to the adjective if there is one. Da chu veik, da hui vór. Larger numbers also take the singular. Fichit cacht, lichit báte, kiet dunne, kiet míle fálche. Measured amounts tend to stay in the singular, and that includes bliana when talking about age. So, shia bliana gúis, och bliana diag, trí bliana irichet. And in the teen numbers, the noun usually comes before diag, och bátichin diag. This is the word order we hear in dates. In Siahav lá diag gin bhairst, the 16th day of March. Nui Kiet Diag, 1900, and Nui of Yin Diag, the 19th century. Apeth gyn ro Calum Maclean an sa program seo. Agus seo díadach blasat gin the Lynch sin. To find out when someone's birthday is, you would ask, Cún je vís do choba bre aun? Cún je vís do choba bre aun? And the answer is likely to be Bí mo choba bre éiad. Bí mo choba bre éiad, followed by the date. To find out what age someone will be, you can ask, Jé nu je vís tú? Jé nu je vís tú? And they're likely to respond saying, Bí me, followed by their age, éiad mo choba bre. Bí me, followed by their age, éiad mo choba bre. Well, a cháirstean, ha mi dulich ra go bhfuil programile tín go críoch. Ach, nach mar einsef gur ik seo slía go filantach sa Gaelic. Mealda vernéach. Cainigh gymfaisif na programman san trésa iPlayer a BBC. Agus an láirich lénacin, jef sif an tuilleadh gadas an Lynch agus físrachadh MacLoingsich. Agus na diachnigh na podcastan, SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Ach bhuam sa an drásta, beannach leibh.